voknek zon thani somthum pakhat July ni to ber kan lo thleng tareng mai July thachungin damna le hriselna kan changa news ni tin mai kan han ti chuak thaya in kai hruai tu pathian chu fakin omse kan video te min lo ngai hlut saka bengwarna na min lo man saka min lo thlir saka min lo ngai thlak sak tu te zong hena lom thu kan han soi thar le ani e ole voina hianin khovel thu thar langsar kan han lor le dona khovel chanchin bulian le midial lian tena an ngei ven le an tarlan choi chu Russia lir ngeng kha nia Russia lir ngeng tukin jinga kan puan tak ang khan 8.8 ana in Russia Kamchatka Peninsula asoya kha khan ram rang ngonga kha lir ngeng wang khanin tuifon tsunami sang takin mun rang a thlen pha ani kha amai ro chu Russia kha anin buat sei thaviawa an presidential spokesman Dmitry Peskov chuanin Russia chu in buat sei na thatak nen he thil hi adong song ti soin tun ma tangin helai Kamchatka Peninsula hi lir ngin dun mun ani ti kan hria he wang hianin sang tak kalpuyani ekanin buat sei na wang hianin chiat na lian tham kan tok lawani pathian kai hruina ni pathian hena lom thu kan soi ti khanin thu chu aron siam hiala ni kha khathil thlen hu khanin Kamchatka Peninsula biala hianin lei hnoya tangin chirsa volcano aron in phu chuak ta choi maya hi Russia lir hinga chuan thu tharania hemi mang hian video bulkan han trananga tin thungai nom tak te US in India a hrem tak thu te chumi chungchang te po chungai nom tak puan tur oma atop phlegin kan ngai hladon nia Klyuchevskaya Sopka volcano antia hi Eastern Kamchatka Peninsula alir ngi rap thlak taka chuan nu khan helai hmuna hianin volcano ron in vor chuak ta ni sang khat zakwa somnga pahni hnuwa lir nging na ber in Russia 8.8 ana in so yani kha ami hnu khanin kha lir nging kharam enge mozat pon an lo hria a tuifon rap thlak tak aron thlen pha nge ani kha researcher te chuan record an siama he molten lava anti chir sa tak mai le hnoya tangaron in vor chuak hi Kamchatka Peninsula Western Slope a athleng ania khothlang lampang athleng ania Telegram channel vela te po he volcano ron vor chuak le puak dur te po Telegram channel a video te po mu turin omnual to ni kha kan lo endon nia Klyuchevskaya Sopka volcano hi Eurasian highest active volcano tia hriadani Eurasia volcano le hnuai chir satak in phu chuak sang ber anga record ania ein vorsan lai ber chu meter jasari borvel zet nia soi ani akha tokin puak dur boka he volcano in phu chuana hi Klyuchi khua tanga kilometer somthum borvel chau ani nge hela hmura hian mi hring sangli zanga borvel an cheng nge ani hi Russia ram chung ania magnitude 8.7 earthquake in a Russian khochak top Kamchatka Peninsula nimin lama asoi hnu khanin chanchuak tu tim te an cherang hlemaya tin in buat sena kha thahrim boka building sakdan thlengin ler ngin ati chet lo dan thei turang berin ro manna an siam chu an zom tha a hi an himna pakhat ani boka kha ler nging thlen hnuwa tui phone lian tak ron thoko wang khanin Japan ate United States Hawaii ate in Kamchatka Peninsula tui puikam te le hmun ranga mi puite in thiar chuakin atiang khanan in sing samup mupani ole khalam chu du tok photang Russian Armed Force te chuan be pui thlak na lian tak mai Nikolaev region longchul hmun an kalpuya eta hian Ukrainian te na ma Russia be na an lo man hmun ma Russia chuan an be tho tran zana Ukraine sipaiten tendra spit Russia hmun ma lak an tumna chu Russia sipaiten an lo dang chata an lo ti topa tin Ukraine na motorboat an man pali chu Russia chuan an lo ka pil sak bokani Odisha lama then khat chu an kir pha nge ni an soi nizan lam khanin Ukraine longchol hmun Nikolaev region na Ochakov longchol hmun chu Russia chuan surgical strike mangin an nuaya hi nichina kan puan tendra spit
Ukraine in lak tuma an be khami chanlet na atana Russia na phuba alakna ani Russia hianin rocket tamtham tak helai hmuna hian an kap luta tin drone te pon tir lut nia soi hania Ukraine hun ma tamtham tak achia nia hriat ani bok Indo na lam chu khati china khan han rek bung le phot mele soi don chon soi tur hi tam taka oma kumthum borvel zet Indo na kalta chuanin soi tur hi tamani abik takin keini pheichu Russia Ukraine Indo na ya kumtel fe puang to kan nia soi tur le puan tur tam em ani US le athui hroi nei to chuan tuna hianin Putin an rek chhome ka nia ni soma tanga ni som pahni hun an pe kha nia tin Ukraine ral thuam thar drone thar te tin air defense tamjok thon an tum thuan puanga tuna hian a then an thon to bokani chutiang chuan Ukraine an puina an ti chaka Ukraine an thuam chaka Russia rek mang an tum bokani chu enge an ti na chan kan ti chuanin inbiak na do kan lama Putina nu nai na turani bermai maro chu Putina hi dol sorina rin omlova khatiang kumthum borvel zet Biden khan lo reka Ukraine pui boka khatiang khan Putin kha atlom lova Ukraine nor na so uzokani hewang hianin borok thalo tak hi thleng thei reng ani thau ti kha hreta ela nataka an nora inbiak na do kan lama nu nai an tum lai hian Putin hi hel thut thaya ral thuam lian jok mangin Ukraine chu abei ve so thei bok mitam takin an thlir me ka ni bokani ole khatisina khan Indo na lam chu handu tok ta photila o mani khan kan puang to tuna kan puan tur po hi khovel Indo pui dep kai thei thil ani tlat mai Palestinian ram recognize chungchang khani a UK khan ngei tu that photanga ye friends rot na hi zawzo ka inron khoma zawzo ka inron khoma ngei tu that ngai thil ani di khan friends nung azui lo tur thu te po kha an puang ania maro chu kan hria tangin UK hi Muslim ram ang tho thang ani chho to ni Muslim tam takanom to Muslim an pem lut na sa tin chu mai baka anin thlapung chak sia nu pui pakhat ai taman na ya fan nei zoi kan ti to kha kan hriat vek to kha fan nei zoi mai hi wang hianin UK politics po hi Muslim Palestinian trantu te hian an thunun chho ve ta viau maya an influence hi azau to khop mai he wang hianin Palestine ram chu recognize turin Labour Party big takin UK Labour Party mele sale mi puitam tak chuan tunan Prime Minister Keir Starmer hi an nor na sa hle ani democracy hania in thlang ram man nia mi pui nor na chuan omzia nei viau ti kha kan hret thin kha tuna hin British Prime Minister po hian in Palestinian ram recognize tur hianin kong azole tran ni in media tam tak te chuan an tar langa friends nungzu in UK le Canada chuan September thla hian Palestinian state pom antum nia soi ani Canada Prime Minister Mark Carney chuan September thla United Nations General Assembly a Canada chuan Palestinian state chu apom don ti a soi vele ta hei hi Israel in Gaza Indo na chungchanga international khovel sarkar rang soisel na ato chho mek wang ani thu le Israel thil tia an lom lo wang ani thu Canada chuan an soi he malak na hi Palestinian Authority ina in siam that an mamo lai ne na in mil veu boka Canada chuan ram dang te malak na a thlop dona azui dona ni ti in two state solution om theina turin chutiang chuan malak na an vong him don ti Canada po hian an soi heti lai hian Canada sarkar in Palestinian sarkar pom tura thutluk na siam hi Hamas tan chuan thilom om takani nge yang Gaza in ka hai siam tura nurna kalpui tu zinga Canada po hian tela Palestinian state pom tumna hian Gaza a in ka hai nei tura malak mek na ati chhia ani tin Israel chuan thu chua siam heti lai hian British Prime Minister Keir Starmer chuan Israel sarkar in Gaza Stripa Indo na kalpui le mi hringlam har satna to mek te ti top tura a malak na hianin thilian tham kan hmulo malak na lian tham nei kan hmulo ani tin a soya September thla hian Palestinian state an pom don thu British Prime Minister chuan apuang zui bokani condition eng mo wangin hei hi kalpui turani he thutluk ne hi Starmer chuan cabinet a athlena
chumi hnuwa 10 Downing Street a thu chhuah mangin mipuite hena he thu hi hlan le ani he thu hi puan zar le ani Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan rang taka soisel ngalin he hmalak na hian Hamas firfiak ra phlak tak tak te tan lom man thataka pe ani ati Europe ram lian ten Palestinian state antum chho mek ania hei hian Middle East ang hong lian taka nei thei Israel minister tam tak chuanin hetianga Europe havina Palestinian ram an pom ani chuanin West Bank Palestinian hun pui chu Israel chuan force in alamai thei nia soi ani force ala turin Prime Minister chu Israel Minister then khaten an norve mek bokani kha Utianga khovel ram lian sarkar lian then khaten ma an la ni chuan Israel hian West Bank hi athu hnoya ada pum hlum mai thei chu chuanin buaina lian tak a thlen ngei don ani heti lai hian Germany chuan tun maya chuanin Palestinian state an pom don lo thu an soi ve thung Norway Spain Ireland Slovenia te chuan Gaza buaina a chuan hnu khan Palestinian state an pom thu an puang to Europe ram ni lo ram engemaw zatin Palestinian state an pom thu an puang to boka tuna hian ramza somli panga bor velin Palestinian state ni na state hut an pom to thu an puanga pom an tum thu puang tu ram engemaw zatanom to boka White House chuan thu chua siamin US President Donald Trump chuan hetiang hian ti ve don lo thu puangin hetiang a hmalak na hi thil thalo takani thu le buaina lian zawk thlen thei ania he thil awanga sarkar pahnih Palestinian le Israel te tana hlok na emo inram na lian taka om pha don emo chutianga helai bel remna a om pha don te ani lo chuanin he thil hi kaltlang pui lo US chuan ala du fan ani hetianga Palestinian state pomani chuan Hamas te tan lo man ro pui takani dona inbiak na ati chethaya ewang hian tuna hianin President Trump mana angai poimo ber chu Gaza mi puiril Trump te chopek le in Hremna ani ti in White House chuan thu chuan siam thung France UK Canada le ramlian then khaten Palestinian state hi pom chhota se Israelina lo sei to angin West Bank Palestinian hun pui chu sipai chakna mangin la luita se chu chuan Indona zaw zok a thlen thei a kangkai lawang tia soi thei lovani Palestinian state thlop tu chu Israel then om zong zong an nia tun Israel Gaza Indona po hian a hriat mai ome Israel hian an beitur Hamas mun ma an beitur te ral thuam dik tak mangle a target che chu che thei mangin an baya intelligence rin tlak takan mu mangin tiang chuan mi puite in thiar fi hlim tur le be puyan thlak tur thuan hriat tir masa zeta tiang chuan be pui thlak na film khur tak an nei chung po hianin khovel chuan Israel chu adem ron thawani hi West Bank han la le ngat phei seng chuanin a thu mai ni lovin thil tialan tirin Palestinian an tran zia sarkar tam tak hian an lan tir ngei dona chu chuan tuna Israel Gaza buaina aya na sa fe mai buaina Middle East hian a chuak lawang ti a soi thei lovani ole atop nan mani khan US lam khan an puang ani kha nei to pona puanga Russia sumdon pui tu te an sumdon na lo cholsan ro se ti khan thu chuan siama abik tak khan in BRICS ramzinga India kha ron ko ron de ubi kan ni a Russia hena oil gas India chuan anasa theyang berin ala a discount Russia na pek box hi wang khanin yang khanin kumthum chung hianin India hian uar takin Russia bazarin oil le gas alayani kha an punta gang khan nei to in India Russia asum don na Russia a bazar na ti top tura an nor chu India khana chang le tani kha Russia an du sak wanga ni lova Russia hi kan du sak wanga ni lova kan mi puite ma khuwa thlir wang chawani kan mi puite kan du sak wanga nia chumi tur chuan dikna kan nei thu external affairs thu puang tu khana puang chuak nge nge ani kathil thleng chun zom zela khanin US chuan India laka tariff akal pui dan thura puang chuak ta a Trump hian India le US sum don na atan tariff chungchanga thutluk na siam ta ni in media tam tak ten antar langa US President Donald Trump chuan hunrei takatranga alo ruam man to le alo nga to India US trade agreement chu tuna hian a mor bok ani ta ti soi ani in remna anga soi ani maya
he in Hremna hian in biak na voi duai lo na yani to a final draft chu kar khat chung President Trump a pompuina nga ani le don ani he peka hianin a lelam atangin official poimo ten hming an ziak don boka US Commerce Secretary Howard Lutnick le Trade Representative Jamieson Greerbaka India Commerce and Industry Minister Piyush Goyal ten na tangin endorsement don ani to bok President Trump hian economy lian tak ne na sum don na sarkar economy lian tak nei ram nen sum don na chungchanga thutluk na mumal tak alakal puilawa India hi amha ruai tu ani dona ama ero chu Europe atanga a hola in Air Force 1 a chanchin bumi tenan komna President Trump chuan India nen deal an kalpui dona mase he deal hi pending ala niri ni ina soi tariff beisei chungchanga pressure pek belzel tariff lak chungchanga India chu pressure pek belzel ani thunga Trump chuan kan hmudon ani mase India hi kan thian thatakania kumtam tak chung chu ramdang zongzong a in tariff sang zo kan choi to mase tuna hian hi kan chingfelang Trump chuan India hian framework thar hnuaya tariff 28-25% kan lak sak dona US a India bung rothon lu atangin chia za somni atanga somni panga US chuan lak atum thu Trump chuan a soi he trade deal thar hi official apuan alani lova Donald Trump hian hming ala zian han lova official la puan turani US Trade Representative te soidanin kumsang hele somni pali chung khan India le US in sum don ton na hi dollar billion za somni pakwania US export hi billion somli pakhat point pariatania an import hi somriat pasari point pali billion ani heti lai hian US le India sumdon ton na a US hekna chu dollar billion somli panga point pasari zet ani US le India sumdon ton na US chan na chu dollar billion somli panga point pasari nia chutania chutiang zat chuan India a hlok zok ti na ani thungani hetaki Donald Trump chuan khairwal taka tariff lak atum mania ramrang atuna hianin tariff war kalpuya big takin China nen phei chuanin lian tham takin tariff war hi an kalpuya maro chu tu hnaya pausan na ya amalak na tur hi an han chol san zoka chuan paus chu US le China chuan an pot sei le mek thung India in Russia na oil gas a import awang hianin tuna hianin US chuan in 20-25% in India bungro US salut atangin chia ala thardon ya puana ni ya hi engtin ga India hiana donson trade deal thar puana ni don ni in media tam tak chuan an puanga Trump hiana thian ram te po tarifa hiana zuwa big lova Japan te South Korea te po 20-25% tariff alak tur thu kha puanga India po hei tuna 20-25 in Hremna kalpuya ni don ya puan chua ani le ta a hi final chiala ni lo ma se hetiang hian an kalarin om tarri ani US ina a thian ram anga puan lo then khat te phei chu a parsen a sang viau maya Burma te po ka 40% je tariff US chuan ala thar don ani kha ole puan tur tam tak hi mama ro chu kan puan seile tuk chuan alonin ompal ve thaya khati china khan handu tok le phot mai teang ole tuna kan news ti chua kha July thla chunga anhung ber ani don ta ole he channel atang hianin Indo Thuthar berberte international news politics te regular takati chua thina niya in longa chang zel don nia